Bu minjelerde o'sgan qorbuzlarmi? Bilmayman. Bananada minjelda o'sadi. Maymallarda bunda deydi. Renat, sen qachon diyetaga o'tirasan endi? Uchtaga. Bronka. Telefon alalım. Benim kanalım. İki telefon alayım. Bir çimodanda mı? Neden de yürü bir Wi-Fi yürü yapamıyor otursun da. Alarım kızının sit var. Ha, можно будет. Ayarım. Wi-Fi kabız. Потому что меня надо не var. Bugün diskoteka var mısın biz? Manda müzik var. Ha, давай. Var mı? Ha, oldu diye. Ух ты. Они вообще молодец. Вообще құрады. Супер. Молодец, да. Қараңыздар. Бұлар моторлары. Қараңыздар бұны. Мұның исі де теге. Бұрынғы ис. Қараңыздар. Вообще, мұнда ауылда мұнда несі бұл вообще шайын шат. Молодцы. Итак мы. Дело гони, Филинур деген. Что за дело? Дело. Шучу. Шутка. Молодец, они шат. Итак мы. Ухалалар мұнда, да? Қоя? Ухалалар. Шырин әлі. Biz buramda kütəbiz. Dolayısıyla aşkısa bırak. İndirəli aşkısa. Taksiyen mi? Ну, это лишь вақтар, бара. Как будто бы еще надо бы чемоданом, блин. Мен сені аңлайын. Қарағыздары. Бұлардың мектеплері, әйме? Қарар мектеплерді зор. Или детсад ма? Детсад? Yok, onda kıyaş yasalgan. Şöyle. Hazır, sokunyara varabız. Ök dingizine. Hı? Onun ismi yok. Minzeler rayonu Tavastı Baylar Avlu. Ha? Hani öttekine yazalım. Anladım. Мен бүйтіп айтам, үйренмеймін, қазір экранына шулай түсіре баштаймын теге зор видеоларына. Сен қарадыңмысың біздің лайшына зор видеоны? 10 минутлықны. Лайшына түгіл. Юлюзанина. Юлюзанин да есть. Точно қарадың? Нормально, қызық болды ма? Примерно понятно, что мы там делали? Как ходили туда-сюда? Көңілі болды ма? Aslında подробно рағын дейбет, Ага.
Bir minutda bitib ko'rsatib turib, bunday Шулай, шулай. Самый основной момент бар. Кибет музон. Әйе. Атыгына москвич қара. Onu da şöyle dirgin dik. Onda var hemen. Orta var. Para ya. Нешік керек бе? Мындай проводта керек. Еде бір шаң Не болса да түсіремін. бір шаң қытайым. Исәмісіз? Düşürdüm. Мені бәрі келе. Şuna külem bir dindi. Исәмісіз? Исәмісіз. Ренат? Süper. Direkt suzağız. Мен işini yapam. Надо. Все мен қалам. О, міне бит. Огород. Бақша. Молодцы. Шеп. А қызығыз қойда, қызығыз. Қызығыз қойда, деймін, қызығыз. Латифа қойда? Яраш, бассейн ем аның. Хе-хе-хе. Шеп. Круто, молодцы. Қызанып шығады, секірафыма. Bu evet tepe var şekilde, onun tepe yok. Супер. Молодцы. Бик көңілді. Күзін етем. Хомана шоуда. Evet minzeli arız var. Ana kutu koyda. Ha? Теге апаға, блин. Ярай, теге бар. Направо. Әкіріңгіна қырайдан шап кеттің. Süt içi келейін ме? Красотища. Экскурсия продолжается. Да. Сәлем достар. Достарым Тур эфир әллә? Жоқ, мында интернет жоқ шул. Аннан соң ясыйм, зур кино. Иренмәсәм. Была просто как ручейка, да? Почта вот мексиканцы водохранилище заполнили, да? İnternet işlemi. За это называется подборная. Қызық итеп барасың. Это, конечно, разрешено в Европе. Где, вон там баня? Глубина какая небольшая? Вон там баня, Очень да? большая. Большая, наоборот. Ана тегінде мунча көресің, сұрмады. Ана мунча. Были, Тут типа, паромы раньше. тоже. Тут Мында деревня была, мунча. вот где вот острова, там деревня была. Наша деревня. Как водохранилище подняли. Сразу. Әкият сатма инде. Ну-ка скажи, где здесь Sen самое... benim eteğini zahir ettesin. Самое вот видишь? Ғафу етегіз. На том берегу у нас Агрызский район. Китапхана. Нендей зураймы? Міне бит, китаплар. Неше қадарың әйді бірақ шығыр сөйлейсің бі? Әйді сөйле енді. Әйді сөйле. Теплое озеро, соленое озеро, пустыня. Как выглядит вот объект Земли хорошо снимать?
Внимание, 10-й взлет, готовность 10 минут, выходим на линию старта. Положите турецкий, пожалуйста. Вакыт керек. 2-3 kun керек etar. Монтаж, музыка көрсетсін, бұлай болсын. Bu нәрсе? Бұлай ма? Секунд. Ayt, qishqirib. Sadir Ümitbayev ismindagi Tatar davlat drama teatri. Ha bu. Biz hali qo'ya buldik. Qo'ya qo'shasın. Bu narsa bizning. Anjaq Zalova. Teatr endi bizning respublikada eng oldingi teatrlardan birisi. Молодцы. Bu bizning tarixga tushali muzikальный училищеmi. Menda bizning bu Musa Jalil ismidagi pedagogik kulliyat. Kulliyat. Kesin korkma. Artistlarımız bilen, şahıslarımız bilen Polat'tan tanıştırıp gidesi gibi dostlar. Hamide dostlar sizdeki şalkışlarımız Nurziye Valiullina. Tatar Polat'ın Tatar Polat'ın Revya Valiullina. Tatar tiyatro rejisörü eşi yoluna medeniyet yurtunun uzakları. Sevmen Zakirov rayonun akompanyatörü. Конкурсları. На наших девичьих приедах. Он предпосадок за конкурс на
Yollarız ona eli kultura içinde onun saklanmış büyüğü pek gerek olacak. Minister kultura ile zamı bulganda da gerek olacak. Şortlatıp bizde bilgen gibi, öğretken gibi çıkıp bilsen, любой yerde beyirişini bulasın. Ona nasıl oluyor? O'zingizga qo'shni olqishlar shunday motor ko'ngilli shab qonun yashaganlar uchun. Qizlar siz bilan sog'liqlashmiz.